Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Pusaq kaq Octubre killamanta Marcos Pancapi hatun yupayninta kashan chunka kinsayoq huchu yupayninta kinsa chunka kinsayoq Diospaq palabranqa nishan hinata chayrayku qankunaqa wakichisqa kaychik rikch'arisqataq allinta qhawarikuspa puriychik imaraykuchus mana yachankichikchu mayk'aqchus chay p'unchay chayamunanta noqanchisqa wakichikunanchis tiyan haqay tiempopaq maypichus Jesucristo kutimunqa kay pachaman waranqa angelesninwan chaypaq wakichikuna tiyan noqanchisqa nipi yachanchu mayk'aqchus Jesucristo kutimunqa payqa niwarqanchis señales kanqa kay pachapiqa chayta qhawanaykichis tiyan qankunasqa wakichikunaykichis tiyan sapa sichus qankunas riyta munankichis haqay hanaq pachaman wiñayman kawsakunapaq paywan rikch'arisqa kaychik wakichisqa kaychik kankunasqa allinta qhawarikuspa puriychik kay pachapiqa chay kashan Diospaq kamachinqa Jesucristo kamachinqa sapa día noqanchisqa mask'ananchis tiyan Diospaq espiritunta kallpachanawanchikpaq noqanchista ruwananpaq kawsayninchikpi chantapis carácterninchikpi llank'ananpaq hinamanta noqanchisqa atisun chayayta haqay hanaq pachaman uyarina tiyan Diospaq kamachikninta mañakunanchis tiyan Diospaq espiritunta noqanchispi llank'ananpaq ruwananpaq payman hina kutirinapaq kay kashan chay tiempoqa wakichikunapaq qayllaña kashan kay pacha tukukunanpaq ama qhipakunachu tiyan orakusunchis munasqa tatay qan kashanki haqay hanaq pachapi qan nishawanki kunan kutipi wakichikuy uyari rikch'ari allinta qhawarikuspa puriy Espiritu Santuykita kachamuy tatay yanapananpaq tukuy wawasniykita kallpachananpaq llank'ananpaq sonqonpi chay carácterninpi noqayku munayku riyta qanwan haqay hanaq pachaman wiñaypaq kawsakuyta munayku tatay ama saqiraychu nipitapis astawanpis qan bendicionta qoy tukuy wawasniykiman pichus kashanku onqosqas ñak'ariywan kawsakushanku manchikuywan nanaywan qanlla yachanki imachus kashan sonqonkupi atiniykiman hina yanapay tukuy wawasniykita tatay qanllapi atinikuyku kaykunasta mañakuyki Jesucristo k'acha sutinpi amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq wakichikuy sapa p'unchay